Hey guys, welcome back again to my YouTube channel. This is our 30th Zonal Karbi Youth Festival of 2022, and this is our place called Denarong. This is the playground, especially this is a sports playground, but every year we have our traditional, our festival in order to celebrate the harvesting seasons and all the traditional ethnic foods and the traditional dance, including songs and all the folk songs and all. So it will be a 2 days program, but some other place it might be 3 or 4, but here in Denarong it is only 2 days. So I would like to request each and everyone, please do come and enjoy our festival, so that it's a very festive season for all of us and a harvesting season for all of us. So I wish all the brothers and sisters a very Karbi Zonal Youth Festival, a very happy Karbi Youth Zonal Festival. Thank you guys, keep watching. Neng hongket kabar Karbi Muslim sorong aja pini pen keceng lo sinon nili dak Denarong kabar maya atheng sido nili pompat tambo nili kadu kawe pan kecepatan porte injil penceng lo Denarong kabar mai klembang pi mai pujun bang penceng lo kadu we pan nili ninga klong pen hirjume pi sang pajir lo anzo se ke klem meke me pan intir et klar et pen labi indeng hongket kabar Karbi Muslim sorong aja jun pami pupusi nili ning kepon. Kabar Karbi Muslim sorong aja akado lebih nahir jume pajak kono abor YouTube channel lain pensabe nasi sorang to Karbi yang lo ngarap setabe ini keceng siar nih lo nelitum dan rong hawar amai hin ben patir pi pomsi la non rong kitong asai setame deng pon bom lo lasi nilipu apo sampe nang paklang pon ponang litum han lalo alaku mana nih lapu bang ke hambi ke patu aklam lo yo lapu bang ini litum kulat lo nang litum jong si Denarong awar sami nang litum jong si bang puluh ke nang dik ta lapu yang lo yo
Kardom, kado kami abang ko kan kardom pa sila. Lagi pinibang nili tapos sila ka lanjo mana chombrito long itu merah. Lato alam muti the tinia nili tapos arlo bakot dio labang ke chombrita long hala papun ki pisara bang lo hala chompuru lo lati labang to mi herang lo hala dak chompuru lo hala dak yak ti do mo jong si papun do kok pulu tang se labang to mi herang long parang ide di hala dia honjeng lo atau ser honjeng lo atau ser honjeng batero po papun jong se abi pute hati parang jong si papun do kok te do mo jong si papun do kok pute hati jomare tapi lapon di parang mi herang long si jalo pon mane pasti tahu itu te lapon lapon lamun tu lihat kan kan mo tapi abor lang ni YouTube channel tanta gelang recording gitu an hans kami ni kardom pajero kardom Surul. Oh, lalu don male tum jong si papun do pulutan te lapu kitam hut seme ke parpon pu seme lapu mi herang lo seme sewar chok bo jong si papun avi pulutan te sewar ripin pen lapu seme pardun fit koyo. Tangke aku puthot non bang kia jo bang kia 7:32 PM lo non bang kia aku dak seme pali thupo ikan kilun seme dui lapen tonang lang thupom non.